wagize neza impano niyo twaguteguriye n'umuryango wawe kuko wabanye nawe. Twaragenze yakoresheje imodoka yiwe ku manywa na nijoro. Imana iguha umugisha mwinshi, uri umugabo w'Imana. Impano twaguhaye niyo kugushimira, warakoze. Imana ikongera umugisha papa. Imana umugisha mu babyeyi mwe mwagize neza. Sinogenda mvuga ku buri muntu wese, ariko imbere y'Imana n'imbere y'abantu nimunyemere dukomere Imana amashi dushimira aba bantu. Buriya uwanga abantu ntakababona. Kandi umuntu yogira ibyago umuntu akakwikuraho, ariko ntukabe impamvu yo gutandukana n'undi muntu. Kubera ko ushobora kubona uyu munsi wa none uri muri état de force, ariko umuntu awutekereza ko ukenera ejo n'ejo ubundi wamwifashisha. Umugabo umwe yaravuze ngo ntukagira umuntu wanga, ngo n'umuntu wabona udafite umumaro ngo ushobora kumwifashisha ngo utanga urugero rubi. Kanswe noneho abantu bo mu rusengero, hari abantu bo muri iri torero badufashije, abamama, abapapa, umuntu wese, abapasiteri bacu, Imana ibahe umugisha. Ndabashimira ibyo twagiye dukora byose, mwari kumwe natwe mukadutera ingabo mu bitugu. Nukuri nta kintu nabona mbaha, ariko reka munyemerere dukomere Imana amashi kuko kubashimira. Hari impano yanyu twabateguriye, iyo ntibyabaye ngombwa kugira hano materaniro, ariko tuzoyibaha nyuma y'umukutano. Hari abandi bantu z'umwihariko twakeneye gushimira, kandi abo bantu ndabashimira batambutse hano. Turashimira komisiyo yadufashije gutegura umukutano, irangajwe imbere na perezida. Irangajwe imbere na Moise. Imana imuhe umugisha. Moise twaramuhamagaye bushize kuri Noel, twakoze igikorwa ca agape hano cyo kugaburira abakristo bose, ninje nabo twari tubihagaze mu mutwe, itorero rya Twizeye. Twaramuhamagaye turamubwira ngo niwe muntu tuzatubona udufasha muri iki gikorwa. Imana yamwijuru umugisha mwinshi. Reka tambuke hano, nsabe na Kado madame Ndanyuzwa atambuke, nsabe Neza atambuke, nsabe Nyashimwa atambuke, nsabe Nyambaneka atambuke. Hanyuma aho ni ijambo ryanje nza kuri soreza, ndavuga bamaze kugera hano, kandi mubikore mwihusa kugira ngo tuze kumva ijambo ry'Imana neza. Abo bantu mvuze mu mbangukire by'ukuri kugira ngo tuze gutanga umwanya abantu bumva ijambo ry'Imana neza. Kugira ngo mzihutishe, ndagushimira. Yagenze amanywa nijoro, kandi we yageze mu ngambo zose. Hari aho nje nageraga hakaba handi ntemerewe kugera, ariko we yabaye mu gikoni, aba mu kiryamo, aba mu guhaha, yageze mu isoko, ibintu byose yarabikoze. We imbere y'Imana n'imbere y'aba bantu bose bicaye hano ndagushimira. Njewe mu busanzwe sinkunda gukabiriza umuntu ngo mbeshe umuntu, ngo ngende mbwira umuntu ngo wagize gutya ngo wagize gutya, ngo mbe no kabiriza umuntu ikintu. Imana yamwijwe ntanze umuhamya. Icera nza mvuga ko cera, icirabura nkavuga ko cirabura. Sinoza nk'ibibente abantu bamenyereye ngo mpagarara imbere y'Imana, n'uwo besha basiyobeshera ngo mu bukwe. Niho nabonye abantu bazamava kuvuga ngo nguhaye inka azi neza ko itazotaha. Ariko imbere y'Imana sinshobora kuba no haguruka ngo ntemanye ikintu kitari ukuri. Ndagushimira, warakoze. Imana iguha umugisha mwinshi. Ndashimira ababyeyi bombi. Njewe bazabanyita ngo pasiteri, iryo zina bazabanyita hano, kandi sindagera kuri iyo revo, ariko kundi bomvuga mu izina kubera icubahiro bazabamba. Tukimara kumenya amakuru y'iki giterane, baranyegere barampamagara ngo pasiteri, nubwo nta bushobozi buhari ugenda ukomere, turi kumwe nawe, ikintu cyose uzokenera tuzokiguha. Munyemerere dukomere Imana amashi ku bwawe. Ndibuka twari kumwe n'abapasiteri ahantu twari turi muri gahunda, barampamagara ngo nihute mbasange muri Asiatique kugira ngo dukore aha hantu, tugakora umukutano ahantu hasa nabi. Ndagenda ngo matumare gushika baranyinjiza kwa Radake, bakaza bambwira ngo nimpitemo ikintu numva design yobera hano kugira ngo tuzokorera igiterane ahantu hasa neza. Zukuri ndabashimira. Ndashimira uyu mudamu Nyamboneka, igihe twari muri ville hari abantu bari kuvuga ngo tubireke, ngo ese ngo ayo matike y'indege ngo turasubira kandi tugereke hayandi. Aratubwira ati mureke ubwoba, kine risk iriye nariye, atagipfuye nta kigomba gukira. Nimushiruka ubwoba. Niyo majambo abiri bambwiye yankomeje cyane. Na mama Iva yambwiye ijambo, arambwira tugende ufata amafaranga yose ufite mu kigega uyakoreshe nashira, Imana izotanga yandi.
nibuka ijambo riba muri Bibiliya igihe haje abantu bavugaga Yesu. Hari umugabo witwa Yuda na Yuda ngo bakaza batangira ibikorwa abantu ngo bakabakubita bakabagirira nabi ngo bakagera aho ngaho bagacika intege bakabiheba. Yuda nawe araza avuga Yesu ngo bamukubite nawe ngo abari bamugaragariye bose bagera igihe nabo ngo bacika intege. Noneho haza ba Stefano izi ntumwa za Yesu muvuga ngo amina. Noneho ngo batangiye kuvuga Kristo baje ngo kwa Gamariyeli aravuga ati mubihorere aba bantu nimba koko ari iby'Imana bizokomeza kandi nimba ari iby'abantu bizoshira nkuko ibya Yuda na Teyuda byashize. Nabo barambwiye tugende dukoresha amafaranga uyu murimo nimba ari uw'Imana koko Imana izokora kandi uzogenda neza. Ndabashimira ko mwanteye ingabo mu bitugu. Rero mu gusoza ndashimira abantu b'aba diaspora bo muri itorero ryacu, Steven, Pastor Justin, Madame Habana. Aba bantu baradufashije bakora ikintu cyiza. Ndashimira umuvandimwe witwa Trezor inshuti yanje, ndashimira Majoro twarabanye naho hano mu cumba, Imana imuhumugisha. Ndashimira by'umwihariko abandi bantu bageze banje barimo ba Peter banteye intege kugira ngo imukutano uzogende neza. Mu gusoza ndashimira umugore wanje turi kumwe hano ariko yaramfashije, numufatanye bikorwa mu murimo w'Imana. Ndamushimira vuye ku mutima. Tugitangira gukora iki gikorwa yarambwiye ati nje mbaye ngo $100 kandi nagira ikindi kintu kizokihana uzombwire nzosubira kandi nkore mu kigega cubiko dufite dukorera Imana. Ahari ndamushimira Imana imuhumugisha mwinshi. Rero mu gusoza bavandimwe novuga nkarenza ariko kubw'igikorwa ciza mwakoze ndagira ngo bashimire imbere y'abantu. Amagambo ni make kandi ibimpamvuga ntibingana n'ibindi mu mutima. Ibiri mu mutima nibyo binini cyane kurusha ibingibi impamvuga guki, kandi ndabizi neza ndashidikanya ko hari byinshi nkibakeneyemo kandi namwe murabizi ko mbana namwe umunsi ku wundi. Hari impano twabateguriye twaricaye turavuga ngo reka tubahereze impano ninto z'ukuri ariko muyakire nkivuye ku ndiba y'umutima duha agaciro ibyo mwakoze. Reka bazinzanire tuzitange mu buryo bwihuse kugira ngo tuje kumva ijambo ry'Imana. Nta kindi kintu tworenzaho, icyo tubabwira gusa ni kimwe nuko tuvuga ngo mwarakoze, Imana ibahe umugisha mwinshi. Mumbangukire muzizane vuba vuba. Mubanguke kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Zahora ngushima Yesu, ndirimba imirimo itangaje wakoze kuva kera kose Mana. Oya reka dutangire na perezida. Muduhe impano ya perezida tuyimushikirize. Mwazivanze? Eko. Eko. Ngira imbere. Magarara imbere. Harimo ibintu. Agarara neza. Ndagushimira. Wagize neza impano niyo twaguteguriye n'umuryango wawe kuko wabanye nawe. Twaragenze yakoresheje imodoka yiwe ku manywa na nijoro. Imana iguhumugisha mwinshi. Uri umugabo w'Imana. Impano twaguhaye niyo kugushimira warakoze. Imana ikongera umugisha papa. Imana umugisha mu babyeyi mwe mwagize neza. Sinogenda mvuga ku buri muntu wese ariko imbere y'Imana n'imbere y'abantu nimunyemere dukomere Imana amashi dushimira aba bantu. Hanyuma nsoza reka mpereze abari bashinzwe komisiyo nabo bagira ijambo bavuga. Imana ibamugisha. Yesu ashimwe. Haleluya. Kanatwe tuvuge ijambo ritoya cyane. Turashima Imana ku mugoroba mwiza n'ibihe byiza Imana yaduhaye. Imana ishimwe. Nari guhagurutsa abantu bose twakoranye muri komisiyo no muri protocole ariko kubera impamvu z'umwanya reka nta kibazo abantu babahagararire. Ijambo rya mbere turashima Imana yuko abantu baza bategura nk'abantu ariko Imana nayo igasoza ibyayo. Yesu ashimwe. Twateguye nk'abantu ariko Imana yo isohoza ibyayo yari yarateganyije. Imana ishimwe. Ijambo rya kabiri turashima Imana yuko igiterane cyagenze neza.
mwabibonye namwe ko ibintu byagenze neza cyane. Irindi jambo turagira ngo dushimire perezida w'abayumbe ndetse na komite bafatikanyije muri agapi. Turabashimiye ku cyizere batugiriye, baduheza inshingano kugira ngo tubashe kuyobora kino giterane. Turabashimiye cyane. Kandi ikindi nakongeraho, uyu ni umugabo w'Imana cyane, reka ariho ntindaho, n'abandi bagize neza cyane, ariko umuyobozi utuyoboye ushize ngiye twakoranye nkuko yabivuze muri agape, hari ukuntu buri ikorana n'umuntu kumva murahuje mugatangizanya igikorwa kugeza mugisoje, ntihagende habamo utuntu twinshi. Hari ukuntu ushobora gukorana n'umuntu igikorwa mukarangiza hari ukuntu mutari guhuza. Yesu ashimwe cyane. Ariko ndashimira perezida Eric ko yatwizeye kadushinga inshingano, arangije no kuduheza inshingano ntiyaretse, yakomeje kubikurikirana no kuvuga ngo ahantu hose twagiye tumukenera yagiye aboneka. Turagushimiye cyane. Kandi ni umugabo udacika intege, yakoze mu butunzi bwiwe nkuko yabivuze hamwe n'umudamu wiwe. Donc tumaze kugira lose y'umuvuga butumwa wa mbere, tumaze kubona ko birangiye, no kuvuga ngo yadushizemo imbaraga, yakoresheje imbaraga nyinshi cyane kugira ngo twongere kandi dutomere umuvuga butumwa. Yesu ashimwe. Tumusabiye umugisha w'Imana cyane. Ikindi nasozereza kuri komisiyo yindi, bagenzi bacu batatambutse twakoranye n'abantu benshi cyane, kandi twakoranye neza mu rukundo, mu bwumvikane no kubahana cyane. Ndabashimiye. Mama Chiba perezida araza kumugeraho, ni umugore n'umumama w'Imana. Ejo bundi twaraganire nibwo yampaye ubuhamya, yari umumizilima, aba nkumbwira ibintu byinshi cyane Imana yagiye mukorera. No kuvuga ngo umumama wo mu gikoni iteka ryose hano ku rusengero. Reka naje nongere mushimira nk'umuntu twakoranye mu gikoni. Shimire protocole twakoranye n'abantu benshi, abana benshi mu masuku, ndetse twirirwaga hano tugataha saa 5 z'ijoro. Ndabashimiye, Imana ibaheze umugisha. Nongere nshimire kandi abantu bose babashe kudufasha kugira ngo igiterane cyacu kugende neza mu buryo bijanye na finance cyangwa se amahera. Turabashimiye, Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Murakoze. Sorry, bazana impano ya perezida bari binciyeho. Iyo ni ntoya cyane, ariko turavuze ngo turagushimiye. Imana ikomeze gushoboze muri uyu murimo waguhamagariye. Imana igweze umugisha. Murakoze. Haleluya. Mbabarire gatoya, ari ijambo nanahagurukanye profitiremo amashimwe. Turashima Imana yuko turi kumwe na Nkomezi na Bukuru. Yesu ashimwe. Aba n'ababyeyi bacu. Iyo umuntu avuze ko ari umubyeyi aba ari